and sajika-ke so mina sengimangele ukuthi sijikiswa yini. Uma sengithi ngiyabheka khona abantu laphaya abebebhizi-ke belalana khona la eduze kwasemfuleni. So isangoma senkosi savele sajika-ke nkosiyami sabuyela emuva. Lokhu abethi kuzokwenza zange ngasakwazi ukwenza ngoba nabo abantu abawu-2 lapha. Ngithi ngizume in. Nabo abantu abawu-2 la bebebhizi laphaya phansi khona indawo la. Khona indawo somewhere lapho uyayibo engathi uyakhona ukuma khona. Bebebhizi-ke labo-ke bowu-2 laphaya. Saze sajika-ke sangoma sabuyela emuva. Hayi.